Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Цирк за дротом на Радіо Свобода. Я чула, на площі будуть мітинги, акції супроть диктатури, виборів, фальсифікації. Ад гэтага ўсё роўна няма ніякага плёну. Лепей пагляжу Рэал Барселону. Я чула, што галадоўкі аб'яўляюць палітвязні. Можа, на акцыю пойдзеш, а не ў лазню. Так я сам каўбасы ўжо не еў даўно. Галадаюць, бо хочуць жыцця, як у кіно. Я чула, праз тыдзень пад маразы гарэлка падаражэе ў 2 разы. Што? Ах, пачварны крывавы рэжым. Хапай торбу ў краму, хутчэй бяжым. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Эй, сусед, куды бяжиш так рано? Вядома куды, па гарэлку ў краму. Возьму 3 бульбашы, добрай шклянкі з рынку, а на запівон возьму лимонаду на рынку. А я аквадзіва 2 скрынкі, 3 сваякі, белай Русі, галкіпераў 2 рукі, хлебнага вина, 5 бутэлек кляновай, люксу 3 літры і брэскай, вось той новай. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ой, кривавий. Ми бяжим, бяжим, бяжим Куди? по горелку у ближайшую краму. Колесуха табе в области роту, настройвайся на цирк за дротом. По горелку у ближайшую краму. Эй, сусед, куды бяжиш так рано? Вядома куды, па гарэлку ў краму. Возьму 3 бульбашы, добрай шклянкі з рынку, а на запівон возьму лимонаду на рынку. А я аквадзіва 2 скрынкі, 3 сваякі, белай Русі, галкіпераў 2 рукі, хлебнага вина, 5 бутэлек кляновай, люксу 3 літры і брэскай, вось той новай. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Цирк за дротом на Радіо Свобода. Я чула, на площі будуть мітинги, акції супроть диктатури, виборів, фальсифікації. Не кривавий режим. Хапай торбу ў краму, хутчэй бяжым. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим по горелку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бяжим, бяжим, бяжим. Ад гэтага ўсё роўна няма ніякага плёну. Лепей пагляжу Рэал Барселону. Я чула, што галадоўкі аб'яўляюць палітвязні. Можа, на акцыю пойдзеш, а не ў лазню. Так я сам каўбасы ўжо не еў даўно. Галадаюць, бо хочуць жыцця, як у кіно. Я чула, праз тыдзень пад маразы гарэлка падаражэе ў 2 разы. Што? Ах, пачвар